Assalomu alaykum. Mening bu qayruluğum Qirg'iz Respublikasining Ulug' qovusuzlik xizmat yetakchisi Qamchibek Tashiyevga. Qamchibek Qidirshayevich, men sizga qayruluğumning sebebi bizde apam ko'zdi O'zbek Respublikasına o'tkazib berүүnüzni so'ranam. Sebebi emnege deb so'rasangiz, biz 2010-yılı Özbek Respublikasından kelip Qirg'iz Respublikasına uy satıp alıp jarandık alıp oşo jashap жүргөнбүz 2020-yılgacha 10 yıl yaşadık. 2020-yılı bir topçu degen kişi payda bolup ele bizdin uyga dokument jasap talaşıp жүрөт. 5 yıldan beri talaşıp milisiyalar, bir bela tergөөчүлөр tanışlar var eken, oşolor menен kele verip uyga apamды ham orukçan kılıp koydu. Kelişe beret bizge jaşaганга күн бербей атат. Бул жөкүрлөр ошого эгер биздин укугубуз кыргыз жарандыгына алганбыз, кыргыз жаранды болуп туруп биз укугубуз корголбосо, закондуу укугубуз эмне кылабыз Кыргызстанда жашап? Бүгүн дагы үйгө келишип милициялар менен апам эси ооп жүрөгү кармап калайын дептир. Үйдөн чыгасың, 5 күндө чыгасың, сүрдүрүп буздурабыз дептир. O жыгылайын, бузулайын эле деп калган үй. Апам бичара мага ыйлап чалып. Балам мени каяктарга алып кеп койду. Тынч эле ошо Өзбекстанымда өзүмө бек болуп, өзбектердин арасында жашап жүрө берем деп. Beş yıldan beri tajat büttü. Bu zökür kişi üçüntü iş kılatken balаңды камайбыз, seni камайбыз деп korkutup bir tergөөчүсү болсо паспортун алып койгон күн бербей коюптур. Бул адамдын личный документи бул. Бербей коюптур. Ушинтип бүгүн келишиптир. 5 күндө чыгып кетесиң, үйүңдү бузабыз. Болбосо сот 5 yıldan beri соттоштук. Сот кече 1,5 ай мурда бизге чечим чыгарып берди. Ушу сатып алгандарга калсын деп. Ошого карабастан бул дагы bir жолун ойлоп, bir милициялар менен келип ушинтип бизди үйдөн чыгарып, үйдү өзүнө алганга аракет кылып атат. Ошого Qamchibek Qidirshayevich sizden суранам. Şu bizdin maseleni karap berip koyun. Eğer çeçilbese biz Özbekistan'a ötkörüp berin, biz tınç ele oşo jerde jashap жүрөрели. Biz Kırgızstan'a nime degen oy maksatlar men kelgen elek. Ушинтип атса, men özüm azыр ооруп жүргөнүмө байланыштуу Москвадамын. Уколум Kırgızstanda жок болгон үчүн жумасына bir жолу укол сайышым керек. Укол албасам ооруп калам. Al укол дагы азан укол эмес. İştep özüm karap, den soğum karap şu jakta жүрөм. Алар 5 yıldan beri apam жеп түштү. Men bilem siz enelерди сыйлайсыз. Барып ошол мен энемди эле карап коюңчу. Акыр Кыргыз улуттук коргоо кызматкери жетекчисисиз. Акыр ошол катын деле Өзбекстандык болсо дагы Kırgız ulutuğu zakon biz jakta bolup turup zakon bizge iştebey atat. Assalomu alaykum do'stlar, mana shu bolaga ozmas yordam berib qo'yaylik. Paddishga qilib beraylik. Baribir musulmonmiz. Men bankini qo'yib qo'yim. Hozir yolg'iz opasi qolgan ekan. Ozmas bo'lsa ham qo'lingizdan kelganicha yordam qo'yargila do'stlar.
Sizlerden işinesi ketpeydi. Baribir kimdidir baribir kılam degen eksanı bardır, başkası bardır. Jardam bolsa yaxshi da, bir-birimizga jardam berganimiz yaxshi da, do'stlar. M-bank nomerini qo'yib qo'yganman. O'zini opasining nomeri mash. Mana Zibirbank o'zini nomeri. O'zini Rossiyadagilar o'zini nomeriga tashlasanlar, mana Zibirbankka dardarmon oladi. O'zi ozmaz o'riqchan ekan. Dardarmoniga ham pul ketadi ekanda, do'stlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bu 5 kunlik dunyoda shu qilganimiz qoladi.